I njiha učim da znači znaju i za štalu i za školu. Što se tiče djevojčica dobro uče u školi. Školu neka uče, ali selo je neće nikad izdati. Uvoz se ne može napatiti. Ne može. Ne može se napatiti. Kogod hoće i toliko raditi, znači ima hljebovost. Rodom odavde iz Arnauta, 75. godište, znači tu živim, bavim se stočarstvom, radio sam malo u firmi, sad trenutno ne radim, ali bit će ako voda, mora se i od ovoga živjeti. Može, jel? A može, a šta radi, svojim trudom. Posebno što nas je fasciniralo ovdje kod tebe na ovoj štali, hoće li kadrovi naše kamere prikazati ove gori trofeje koji se nalazi ovdje na ovoj štali, koje ljubomorno čuvaš još i danas. Tako je, znači, sve. Ovo su bili sve šampioni. Tako je, sve jedan koji je zaslužio nalazi se tu. On se nalazi tu i njegovo je mjesto tu. I znaš opisat rogove od svakog bika po imenu? Pa poimenično znao bi sve, ali evo da ne bi sve nabrajali. Ja kao voditelj sjećam se ovog dole, ovi prvi rogovi. Tako je, čuveni Garanja, Garo. Počinjem priču iz sela Arnauta, koje se nalazi na području opštine grada Zenica. Zenica ima status grada, Zenica je velik grad, a nas evo u jednom selu u slivu rijeka Babine, je li tako? Tako je. I evo mog današnjeg sagovornika, prvog odavde sa ovih prostora, čovjeka za kojeg se proteklih dana ovih 7-8 dana čulo širom Bosne i Hercegovine putem društvenih mreža. Mi smo prvi puta i prvo da se zahvalim gospodinu na gostoprimstvu ovdje pred njegovom štalom, pred njegovom kućom i razgovaramo o tradiciji. Tradicija, to je stara uzgajivanje bosanskih bikova bodača, tebi pripada ova emisija pod nazivom Čuvari tradicije, pa nam se predstavi. Ja sam Nakib Arnaut, rodom odavde iz Arnauta, 75. godište, znači tu živim, bavim se stočarstvom, radio sam malo u firmi, sad trenutno ne radim, ali bit će ako voda, mora se i od ovoga živjeti. Može, jel? A može, a šta radi, svojim trudom. Posebno što nas je fasciniralo ovdje kod tebe na ovoj štali, hoće li kadrovi naše kamere prikazati ove gori trofeje koji se nalazi ovdje na ovoj štali, koje ljubomorno čuvaš još i danas. Tako je, znači, sve. Ovo su bili sve šampioni. Tako je, sve jedan koji je zaslužio nalazi se tu. On se nalazi tu i njegovo je mjesto tu. I znaš opisat rogove od svakog bika po imenu? Pa poimenično znao bi sve, ali evo da ne bi sve nabrajali. Ja kao voditelj sjećam se ovog dole, ovi prvi rogovi. Tako je, čuveni Garanja, Garo, koji je dosta borbi imao i za sebe, i poraza, i pobjeda. A oni najgorniji od Vilaša? A ono su gornji Vilašovi. Ja. Bog mu dao malo srce pa je završio gornji. Dobro, Kive, pričaj nam o ovoj tradiciji. Otkad tradicija u tom domu, u tvojoj kući traje uzgajanjem bikova bodača? Pa tradicija u mojoj kući traje još za vrijeme mog didi rahmetli. Ali on se nije bavio ovako ovim i imao je vazda bikove
za rad, ali smo mi to povremeno krali pa borili. Kad sam ja napunio godine da mogu sam kupovat, odgajat, hranit, od tada. To je nekad od 2008. godine ja sam aktivno pošao da se bavim ovim. Uzgajam i od tada do danas dani, znači nikad moja štala nije bez jednog ili dva vika. Vidim, danas u štali imaš 5-6 rasnih grla. Pa tako je, ima, tu su, mora podmladak imat, gdje jedan stane, drugi treba nastaviti. I tako ćemo se ako Bog da boriti dokle mognemo. Ti si relativno mlad čovjek, jel tebi iko pričao odavde iz Arnauta davno nekad, ko je bio ovdje sa Bikom vodačem neki, je li on Arnaut bio? Nije. Nego? Nije, to je naš čovjek koji je ovaj kraj proslavio u taj vakat. To je naš Zajko Mulić. Zajko Mulić, meni je moj otac pokojni mi pričao o Zajki. Tako, Arnauti su, što se tiče koride, znali se po Zajke Muliću. I o Pipi Husi. O Pipi Husi. Kasnije, kako su vremena prolazila, ovaj kraj je slavio Huso Arnaut. Muhamed Rahmetli Ormanović. I tako ti ljudi koji su imene ovoga, lično zahvaljujući mom Rahmetli Aranu, Muhamedu Ormanoviću, koji me uveo u ovo sve. Uveo i Husi Arnautu, koji su me uveli u ovaj sport. I hvala im. I Čiza Ormanović. I Čiza Ormanović, i on je. I danas dan i on je, ali nije on tu trenutno, ali uvijek je sa nama, nikad nije odustao od ovoga. Čiza. Tako je. Čiza pravi dobre teferiće, čuveni teferići u Arnautima, u Borovima. Tako je, uvijek je pravio i u Borovima, i na Gratjevima, i u Lukama. Gdje god je pravio teferić, osvetlo je obraz. Sjećaš, ti si mlad čovjek. Ja se sjećam ovdje u Vardi da je nekad prije rata bilo, kažu, 50.000 ljudi na jednoj koridi. Tako je, to ti je teferić bio na raskrsnici za sela Briznik i Arnauti. Mjesto takozvano Lužnice. Lužnice. Tako je. Dolazila je tad zvijezda. Brijezanja bo tada. Od Smajića. Tako je. I od Hamdi Karadića. Tako, ja mislim baš od Hamdi. I oni su tada i kažu da je bilo čak i blizu 100.000 posjetlaca, da je komplet od Zence prema Babinskoj zakrčen. I bio je čep na Lašvanskoj petlji tad. I nisi mogu u Crkvice ovamo idući gore prema slivu rijeke Babine do Varde. Nije se moglo tako lako doći. Ljudi se vraćali. Pa jeste. To se i dan danas prepričava. Priča se to da su ljudi 7 dana brojali pare. Da po šumama bilo para, pune vreće para. Pa jesu, kaže se da su vrećama pare nosili tada. Skupljali, toliko je naroda bilo. Ali teško je to ponoviti sad u ova vremena? U ova vremena teško. U ova vremena najveći broj može, što se tiče nas, okupiti Čebljanović jedno. Što se tiče nas, jer imaju najjaču tradiciju i to ne treba zaboraviti, to ne treba dati u zaborav. Tako je. Tako je, dobro, meni je drago kao ti kao mlad čovjek što podržavaš ovakve manifestacije. Znaš šta te Kibe hoću pitat? O tvom biku koje smo mi danas došli snimat, čule se preko društvenih mreža ove sedmice da si zasjenio sve njegove protivnike i da si sad tražen u čitavoj Bosni i Hercegovini ovom pobjedom kod braće Pjerče na Mušćanici, da si imao najbolju borbu, najatraktivniju borbu, tako ljudi pričaju što se ja tim slažem. Mi smo s razlogom danas baš po tom pitanju. Evo vama hvala, prvo vama koji ste se odvojili svoje vrijeme i došli da ovo da snimite. Druga stvar, hvala braći Pjerče na pozivu za tu koridu.
Treće, hvala Asimu Zukiću na fer i korektnoj borbi, na ljudskosti njegovoj. A kad sam ja pogodio tu borbu, Sa Tulešom, ili Tuleš? sa Tulom od Asima Zukića, 90% ljudi oko mene, koji se kreću u mom krugu, s kim se družim, su mi rekli da nisam normalan. I da nema šanse. Da nemam nikakve šanse, da idem na težeg i starijeg vola. Ja sam tada njima poručio da mislim da imam dobrog vola, i ako mislim da imam dobrog vola, volio bi da pobodem s dobrim volom i da vidim šta ima. I na kraju se ispostavilo da imam dobrog vola. Naši gledalci ove reportaže vidjet će u nastavku, imamo snimak te borbe pa ćemo mi gledalcima pokazati tu borbu, cjelokupnu borbu, šta se to dešavalo 7. maja na Mošćanici kod braće Perče, one 2 runde nezaboravne, izbijanje, bacanje tamo vamo i tvoj Zećo, jel Zećo? Jelenko, da. Jelenko izašao kao pobjednik. I ti si demantovo sve te svoje fanove što ste govorili. Ima neko istinski navija, a ima i oni koji su volili da izgubiš. Ne, normalno, to je stvarnost, to je naša realnost. Imaš ljude koji te vole, ljude koji te ne vole, ljudi koji navijaju za tebe, a nemaju tvoje mišljenje. Ali to je sve naš život, naša stvarnost i trebamo se tako ponašati. Ne bi valjalo kad bi bili svi isti. Ne bi valjalo. Onda ne bi imali o čemu razgovarati, ne bi imali polemisati o čemu. A ovako, znači, a da je tražen, jeste da traženje. 2 dana sam, pa da ti kažem, stio bas telefon. Više od pustih poziva, od poruka, Jel, svi mi tražimo dobro. Svi mi tražimo dobro i svi bi volili, kao organizatori, da imaju nešto dobro tako, što zato ja, hvala Bogu, imam svojih navijača, to je se vidjelo na Mošćanci i to je se vidjelo gdje god sam ja bovo svog vika, da imam svoje pratioce koji me prati. Imaš, vidio sam ja iz priloženog da je bilo dosta tvojih navijača i ona pobjeda sama. Vidjeli ste isto na Grbavici ili na nekom stadionu koja euforija i oduševljenje nastalo među tvojim fanovima i navijačima, što je pokazatelj da te narod cijeni i da imaš zaista vjernu publiku. A ti imaš 2 sina, jel? Imam 2 sina. Hoće li jedan nastaviti ovu tradiciju? Hoće oba 2 ako Bog da. Oba 2, jel? Hoće oba 2 ako Bog da. Vjeruješ mi, Milenko, evo sad pred ovu borbu, pripremajući bika, odem ovako privatno malo radit, da sam morao čak zabranjivati da ga puštaju. Jer sam se bojao da ga ne pretjeraju, da ga ne premore i čak sam im morao zabranjivati. Toliko imaju želju, toliko imaju volju za tim. Znači, s Božjom pomoći mislim da će oni nastaviti to. Kad se tog 7. majskog dana, nedjelja je bila, jel tako? Tako je. Kad se krenuo Ištale odavde, šta si pomislio? Teški su to su najteži trenuci kad se krene na koridu. Tako je. I do uvođenja bika u arenu. Jeste. Pa slušaj, pomolio se Bogu. Normalno, to ne izostaje nikako. Druga stvar, samo sam sebi zadao jedan zadatak, da budem smiren, da ne bi slučajno ispao kakav incident ili nešto, jer nikad u životu ne bi ušao u arenu s čovjekom s kojim se ne mogu pozdraviti. Znači, dobro, Asim Zukić je ispao fair i korektan, mislim da jest. Kapa do poda. Za njegovo ljudstvo, njegov karakter, kapa do poda. Ima on i struju. Ne, Asim je uvijek čovjek pošten i prepošten. I ima vazda dobrog vika. I ljudski se ponaša u areni. Hoćeš li umamo sam, evo, malo nas kiša danas ometa u snimanju ove reportaže. Nadali smo se ljepšem vremenu da podignemo i dron i da snimimo to sve u jednom lijepom ambijentu, međutim ne možemo protiv svevišnjeg. Joj, nije naš.
Šta sam htio reći, poziva imaš, kažeš, sa svih strana i čestitki posle ove borbe sa Jelenkom, jel? Pa čak sam taj dan dobio od kolega radnih s kojim sam radio i ovim putem im se zahvalio, koji su me bodrili u Njemačkoj, u Austriji, iz Belgije sam dobio pozive taj dan, čestitke, znači bili su svi uz mene. Znači daljina nije prepreka. Hvala Bogu, imamo taj internet, imamo društvene mreže da se može sve pratiti. Opet kažem, zahvaljivam im se. Čulo je se to u 10 sekundi, možda i čitava Evropa o pobjedi tog Jelenka. Pa jest. Jest. I mi smo kao ova ekipa naše izvorne televizije došli baš da napravimo reportažu o Jelenku, da s tobom vodimo razgovor kao jednim od mlađih uzgajivača bikova bodača. Prvi puta smo ovdje neću reći da je ovo mal prostor ovih sela. Nije malo. Ovdje ima 12-13 sela. Tako. Da, veliko je ovo područje. Pa jest. I da te predstavimo našim ljubiteljima ovog sporta širom Bosne i Hercegovine, širom Evrope pa i svijeta dokle se gledamo, znaš. Kibe, imaš u svojoj štali 5-6 grla, jel da, krupni stoke? Ima. Bio si u inostranstvu, jel? Jesam. I napustio si Njemačku sve zbog ovog sporta? Jesam. Ima li se lameta tamo? Pa ko misli da ima nekide? Ja sam odlučio da više volim provoditi život sa svojom djecom, sa svojom porodicom, pa makar manje jeo, ali nek sam tu sa njima. Vidim ja ovamo puna štala stoke, imaš mehanizaciju, imaš, dobro se skućio, formirao porodicu, zdravo, živiš na zdravim nogama, eto i djeca te slušaju što je za svaku pohvalu i ti bi mogao biti ovako i uzor ovim tvojim vršnjacima i mlađim naraštaju koji se misli baviti ovim sportom, znači u našoj državi Bosni i Hercegovini ima hljeba. Ima hljeba. Hoće raditi. Ko hoće raditi ima hljeba. Ja to često ponavljam, a primjer vam je, draga gospodo, i čovjek koji sa mnom razgovara. Da je nostalgija za Bosnom velika. 100%. Svake nedelje kad ustaneš tamo u Njemačkoj misliš danas su teferići u mojoj Bosni. Jel sam u pravu? 100% si u pravu, a znam ja kako sam ih provodio. Sve na jednu stranu, para se može zaraditi i sve, ali nisu one vrijedne ovoga svega. Pare nisu vrijedne ovog svega. Slažem se, s tim se slažem 100%. Mnogi sagovornici moji koji sam vodio razgovor isto razmišljaju kao i ti. Što mi posebno drago što mladi ljudi prenose svoja iskustva mlađim naraštaju. Tako je. Ko hoće imalo rad, znači u Bosni se ne može napatiti. Ne može se napatiti. Kogod hoće i toliko raditi, znači ima hljeba u Bosni. Sada se vratimo ponovo Jelenku. Imaš li ti od Jelenka potomstva? Imam sina od Jelenka koji je za neka 4 mjeseca puni 2 godine i koji je prije 3 dana otišao na ispašu na Zlovr. A to je kod Žepi? Tako je, na Zlovr kod jednog dobrog insana koji je i njega selam ovim putem, Abdullaha. To je čovjek koji nam izlazi u susret već par godina kod njega. Kako se preziva Abdullah? Sinanović. Abdullah Sinanović. Zvani Dule. Dule, tako je. To su veliki sto domaćini, veliki obožavaoci ovog sporta i pozdravit ćemo i eto kako Tako je. Ima tamo, trebam pomenuti i Musu Omanovića, onda Edina Ramića i mnoge druge. Jeste. Koji su iz Žepe, koji gaje ovu tradiciju što se tiče uzgajanja bikova bodača. A znači tamo ti odgajaš ove potomke od Jelenko je
školu završio kod Abdullaha na Paši. Prvu godinu je bio kod braće Perće, započeo školovanje, a usavršavanje je završio kod Abdullaha. Koliko Jelenko ima kilograma? Jelenko je big do 700 kilograma. Znači, on je u borbi do 670 do 680 kila. A smiješ li ti Jelenka pustiti vani? Smije. Smiješ? Ajde. Smijem, sad ću Ajde da vidimo, evo naše kamermane će to zabilježiti. Ajde Rahmane. Evo ovako, poštovani prijatelji, još vlada euforija ovdje u selu Briznih i okolnim selima, Puhovac, Varda i da ne nabrajam ta okolna sela. Vesele se pobjedi, mogu misliti kako je bilo poslije povratka sa Mušćanice, zastava se viorila, pjesma se orila i evo s moje ovdje desne strane naš sagovornik, tvoj prijatelj, komšija, gospodin Džemail Arnaut. Džemail Arnaut. Džemaile, kako se ti osjećaš kao navijač? Ne sumnjam u to da nisi bio podrška svom Kibetu. Bio sam podrška, da ti pravo kažem, ono je velika pobjeda bila. Jer su svi govorili da je Naki pogriješio što je pustio na onoga Tulu vola, jer i ja sam se bio zabrinuo kada je da je čak Medonju izbacio preko ograde Habibićevog. Prošle godine je bilo to drugom. Jest. Prema tome i ja sam kontu rekao ali njegov je ko beton. Dobro, nemoj sad veliku je pobjedu. Nemoj sad navijački govoriti, govori realno. Govorim realno. To mi je Kibe rekao u razgovoru, prethodnom razgovoru, da su mu svi govorili Kibe, jesi ti ovo, jesi ti pri svijesti, jesi pri pameti, gdje ćeš svog Jelenka pustiti na onako iskusnijeg i starijeg vola, a na terenu Livada je pokazala sve. Jes pokazala. Velika je pobjeda bila, mi smo zahvalni i Nakibu na njegovoj hrabrosti i na njegovom čestitostu i na svemu. I pobjedu je donio, a naute veselje je bilo i idemo dalje. Tako je. Evo, čuli ste izjavu jednog gospodina, mogu slobodno reći odade iz sela, i Nakibu rođak i prijatelji, veliki fan, veliki navijač koji podržava gospodina mlađanog Nakiba, koji će ići na sljedeće koride, da ćeš mu biti podrška. Ne samo ti, već nemali broj iz susjednih sjela idu. Vidio sam euforija kakva je vladala dole kod Perča, kako je to bilo oduševljenje kad je Jelenko pobjedio. Jes bilo. Paklena borba, teška, ogorčena. Jes bilo i dobro bilo. Nije se znalo do posljednjeg momenta, posebno kad je se vratio na drugu rundu. Kad je se vratio, jest. Da, izmamio je velike aplauze na otvorenoj sceni. Da pitam mlađi naraštaj, šta oni misli? A šta ću misliti? Ti si? Kerim Arnaut. Kerim Arnaut. Ti si sin od... Da. Od Nakiba, da. I misli, Nakib mi reče da ćeš i ti baviti ovom tradicijom. Ako Bog da, naslijediti babu i tamo gdje je babo stao nastaviti. Evo, omladino, čujte mladog Kerima. Ne ganja internet, ne ganja one društvene mreže. On zna i otkovat kosu, zna i pomust kravu, zna potkovat konja, zna grabit, zna kost. Traktor vozit. I traktor vozit. Imate mehanizaciju ovdje. A tako je. I ti imaš život onako, ja sam rođen na selu, a ti imaš život onako kako ti je otac trasirao put tvog djetinjstva. Mislim da ćeš izrast u pravog domaćina. Ako Bog da. Tako je. I šta imaš još poručiti omladini ovako? Kako se ti osjećaš kad je bila borba tvog Jelenka, tvog ljubimca? Pa kada je Almin Karić prozvao da povedemo bika, trema me uhvatila. Ali tako je uvijek kad se bode bik nečiji. Kad smo ušli u arenu, ja i brat, na početku borba je bila dobro počela i navijao sam, ali kada je završila borba, kada je Jelen pobjedio... A ne, isprava, to su najteži trenuci za vlasnika kad uvodi bika u arenu, na okršaj. Najteži trenuci. Najteži, znam ja to srce drhti, duša treperi, ne znam kako bi to adrenalin proradi. Ne znaš gdje se nalaziš. Da.
Bilo ti je teško u tim trenucima, vjerujem kao i tvom babi, Pa, ali eto, jeste. molio se Bogu i ti sigurno ujutru kad ste pošli odavde na Mušćancu. I ujutru kada smo krenuli pred borbu. Obavezno. Bože dragi, na visini što si, jel? Čuj glas sluge što od tebe prosi i tako dalje i tako dalje. Kerime, koji si ti razred? 8. 8. razred. Da. Ideš dalje, jel da? Da. Ićeš u školu. Dalje. I fakultet, Nastavljamo. ako Bog da završi sve. A vidjet ćemo za Uzajamno. fakultet. Ja. Jel škola je sve. Uči je. dijete, isplaćat se škola. Znaš, bez obzira što ti radiš i poljoprivredne poslove i ovdje si na selu, živiš i ništa ti nije nepoznanica, ni za kakav posao, za tebe nije opterećenje. Nije. To treba. A ovo je, Merjam Arnaut. ti si Ja sam od njegovog brata kćerka. od brata čirka. Jest. I ti si bila podrška. Jesam. Pa gdje će kolo bez kolovođe? Tako je, sine. Tako je. Da te pričaj ti meni kako se ti osjećala tog dana? Joj, pa to je bilo, ne znam, ja sam se molila kad smo krenuli pred borbu uvijek. Neko voli kamione, neko avione, neko motore, neko utakmice, ali ti voliš koridu Jest. i ne stidiš se. Ne stidim se, što Da. ću se stiditi. Tako je. Tvoji vršnjaki kad budu ovo gledali reće, neke će možda i doći, možda će i ti biti uzor što se tiče ovih korida, odnosno bodiva, kako se u nas kaže u Bosni i Hercegovini, borbi bikova, da. Pa, neki tu kao seljaci, ovako onako, meni to nije seljačizam. Tako je. Pa, Tako nije je. me stid. Bolje je ići i na naše teferiće bosanske nego na neke utakmice gdje se vrši i Jest. ne mogu da pričam šta se sve to ne ispoljava iz grla navijača, neprimjerene riječi, a vidi ovdje svi se druže, svi se uzajemno pomažu, vole se, pa i što je sam tvoj Naki bi rekao, na kraju krajeva kad sve završi, nema svađe, Pa nema. nema ruka ruci što kaže mladi Kerim. I to je suština i bit ovog sporta, razumiješ? Policije nema, sve se mirno završi. Ja to uvijek ponavljam narodu da su teferići nas zbližili. Ja nikad ne bi poznavao mnoge vlasnike i mnogo ljudi ne bi poznavao da nije ovih teferića i korida kod nas. A i vi isto tako, vi ste mladi, družite se, volite se. Ljubav je pravi lijek. Ona nikad ne stari, ona se samo rađa. Znaš, to ćete vi osjetiti. Još malo, vi ste sad malo stariji dječaci, ali doći to sve na svoje mjesto, slušaš svog babu, svog oca. Ima, brat stariji ima, jel? Stariji, on je danas u školu. Danas je u školu, eto, Srednju školu ide. doće i njemu prenosimo poruke, vidit će on ovu emisiju, a vidit će mnogi prijatelji i gledalci ove emisije Čuvari tradicije. Da vidimo šta kažu ovi iz Penđera, vi kada ste došli, Penđerat, jesi ti penđerala ikad u mladosti? Pa nisam. Nisi? Iskreno nisam. Kako nisi? To nije bilo. Ti si rođena u Pedićima? Pa jesam rođena u Pedićima, ali u moje vrijeme to nije bilo. Bilo je ipak izlazak kafićat, tako. A ti si malo modernija onda? Malo modernija, malo mlađa. Ja, malo mlađa. Yes. Neću reći relativno, si baš mlada. Došla si ovdje u Briznik. Ti si ovome Kivetu? Snaha. Sa njegovim bratom? Jest, ima on brata mlađeg koji je trenutno u Njemačkoj. Bilo mu je vrlo teško što nije bio sa nama tu, ali eto, nužda zakon mijenja. Pozdravljamo ga ovom prilikom za Njemačku. Eto, javite mu da će biti ova emisija. Gledat će to on to pomno prati. Odlično, evo i mi ga ovim putem pozdravljamo, naših prijatelja iz toplih Arnauta, kako ja imam taj običaj da kažem toplim Arnautima taj naziv, je li im pripada to, ovdje su baš... Pa, Bog me pripada, ja sam ovdje već 13 godina u braku,
ja i Nakib i njegova žena smo živjeli u zajednici punih 9 godina. I slažite se, jel? I danas dan vlada sloga i mir i još uvijek se zajedno radi, poštujemo se, pazimo se i tako će ako Bog da ostati. Jedna večera, jedan ručak, ručate, večerate zajedno, jel? Pa ako se ne doručkuje, večera se sigurno. Eto, uglavnom sve smo zajedno. Od štale, kuće, poljoprivredi, sve. Sve. Meni je drago to mjesto gori. Ja sam gori rođen, gdje si ti rođena. Ja sam u selu Dancima. Ti si Pedićima, Brnjić, Oriće, Varaliće, Turaliće, Pediće, Krševac, Podvore, Drijen, Dubovo, Brdo, Slivan. Poznajem ta sela. Gore sam sve mogu zaboraviti, a svoj rodni kraj ne mogu nikad. Pa ne mogu ni ja, ali gore sam provela svoje fino djetinjstvo. Školu i osnovnu, srednju završila. Ovdje sam se udala, sad kažem 13 godina sam već u braku, imam 2 ćerke. I njiha učim da znači znaju i za štalu i za školu. Što se tiče djevojčica, djevojčice dobro uče u školi. Školu neka uče, ali selo je neće nikad izdati. Neće. Na selu je život. Tako je. Na selu je bogato selo, bogata i država. Yes. Međutim, vremena se mijenjaju. Eto ti spomenu svoje ćerke, Znaš li ti pomus kravu? Joj, pa ja ne znam. Ne znam. Reci da znaš, naučit će. Pa naučit ću, imam vremena još. Naučit će, još je mlada. Još je ona mlada, ali naučit će. A gdje je glavna domaćica? Glavna domaćica je pobjegla. Vidiš kako ovi izbrnica razgovjetno priča. Izbrnica ima učenih ljudi, školovanih ljudi, magistara, doktora iz Brnjica od ozgo. Nema, mislim, grada od Triglava do Đeđele u bivšoj Jugoslaviji gdje nije bilo ljudi iz Brnjica i okolnih sela koje sam već nabrojio. Znate, i gore ko je završio osnovnu školu, isto danas pola fakulteta. Tako je. Yes. Ko je završio osnovnu školu u Brnjicu ima 2 fakulteta već završena. Pa ovdje kad sam ja došla, meni su rekli, kaže, znaš 7 metara ispod zemlje, šta ima? Pa je, dobro je, hvala Bogu. Dobro, mi smo odozgo nadarene, svako na svoj način, smo mi pili zdravu vodu, zdrava, čist vazduh, udisali, živjelo se zdravo. Razumiješ, to pokazuje i ti svojim izjavama i tvoj sam fizički izgled, da si takva žena, da si otvorene duše i pričaš pošteno, sigurno si sad ovdje kod Arnauta, u selu Arnauti gdje uživaš populaciju među svojim prijateljicama, svojim... Jest, ima naš jaran Arnaut Elvir. Mi smo kao jedna kuća. Stvarno. Družimo se, zajedno radimo, baš smo pravi jarani i njegova supruga Arnaut Dženana. Mi smo pravi kolegice. A gdje su ti ćerke? Mala je u školi, ona je druga smjena, ali ona da je sada ovdje, ona bi vama ispričala sve, znači, Markove konake. Ja zašto pitam, htio sam izvada da pošalje jedan pozdrav, jedan ovako lijep pozdrav svom babi. Ona je slobodna, što se tog tiče i nije je stid ničega. Kako se zovu ćerke? Mlađa je Arnaut Ismihana, a starija je Arnaut Merijem. Merijem ova. Jest. I šta ćeš babi svom poručiti? Babo, volim te najviše na svijetu i da nam brzo uđeš kući. Gledaj, fini izjava, ja se naježim, emotivan sam, a vidiš kakva lijepa poruka za svog oca. Vjerovatno će on gledat ovu emisiju, a mi mu želimo brz dolazak kako svojoj porodici, tako i svojim komšijama, rođacima, braći i tako dalje. A tvoje mlade nema, tvoje domaćice? Ona je malo stidna. Ona ne smije. Zašto ne smije? Ko stidi. Ne vezi, bit će ona kad budemo kahu pili. Jest. Dobro, imate li još vi na kraju da nekog pozdravite, slobodno pozdravite, ko je zaslužan, još ko ti je pomagao, Nakibe, Kibe, kako te umjetnički zovu? Tako je. Imam ja
ko što sam i na početku razgovora rekao, prvo bi se zahvalio Dobro, što se tiče Dula. i ove borbe i ovoga svega našim Perći, braći Perće, Asimu Zukiću ponovo na fair korektnoj borbi, Abdullahu Sinanoviću, Duletu, fizioterapeutu Jelenka. Znači, i mojim jaranima s kojim se ja družim, oni će znat koji su, prepoznaće se u ovome svemu. I na kraju da poselam i pozdravim sve ljude dobre volje i sve koredaše i sve ljude koji ovaj sport smatraju sportom, a ne seljakom. Tako je. Eto, čuli ste, poštovani prijatelju, izjavu ovog jednog, nada se skromnog domaćina kod kojeg smo danas u posjeti, kako prenosi lijepe pozdrave, lijepe čestitke, pozdrave iz duše i srca, kao i njegova familija i ovi sagovornici koji su sa nama bili. Ja vas pozdravljam, poštovani prijatelji, odavde iz sela Arnauta. Za emisiju Čuvari tradicije javio se Milenko Srdić, koji sam i vodio razgovor sa ovim svojim prijateljima ove reportaže. Svako dobro. Hvala također. Evo, poštovani gledalci, sasvim spontano, ne znajući, danas smo došli kod Kibeta Arnauta, a da danas slavi rođendan ova moja sagovornica. Jeste. Meni je danas rođendan Arnaut Tamra, punih 33 godine i znači, eto, sasvim slučajno svim ovim dešavanjem. Pa et kad smo već svi tu, pa i da vas počastimo. Moj je rođendan i moje drugarice Dženani, imamo rođendan na isti dan. Dženana, dođi ti ovom Dženana malo. Jeste, ja i moja Dženana danas slavimo rođendan. Mi smo najbolje prijateljice. Dženana Arnaut, jel? Jeste. Supruga od Elvira Arnauta. Od Elvira Arnauta. Jest. I ti slaviš rođendan. Ja žene nikad ne pitam koliko imaju godina, to je sad neko pitanje za druga vremena, ali međutim, hoću da vam čestitam vaš rođendan ovako prvi puta u ovim emisijama Čuvari tradicije, da nailazimo na sve i svašta, eto, naišli smo danas na rođendan. A šta bi mi trebali kao gosti sad da vas darujemo? Pa ništa, Boga mi, nek ste vi nama živi i zdravi, što je najvažnije. Pa pusti lijepe riječi, treba nešto i dati. Lijepa riječ Gvozdena vrata otvara. A što se tiče poklona, evo poklon je došao iz dalekog Minhena. Za Amru. Od tvog muža, ja? Jeste, da. Hvala. I od mojih čerki koji nisam znala da ste ovo pripremili danas za mene. Vidiš, kako iznenađenje, poštovani prijatelj. Eto, vidiš. A i djevjer me je, Boga mi obradovo. Jutro, s čim je došao iz Zenice, on je donio sa svojom suprugom još jedno. Kibe? Jeste, da. Znači Kibe danas... On za mene nije djevjer, on je moj brat. Tako je. On je moj brat. Tako. Baš mi je drago na ovoj lijepoj torti što ćemo danas i mi da degustiramo ovu tortu. Eto, vidiš, tako je. Nikad ti jutros nisi pomislila, ni ja, ni moja ekipa, da ćemo doći ovdje u Arnaute i da ćemo jest tortu od našeg prijatelja, tvojeg supruga. Za tvoj rođendan. Tako je. A i ti, Dženana, i tebi čestitam rođendan. Hvala lijepo. Zdrava i živa bila. Amin. Ako imate vi još, ja znam da imate čestiti putem telefona, možete i pozdraviti ovako svoje prijatelje. Pozdravljamo, Boga mi, sve naše prijatelje koji nas podržavaju u ovome sportu. Mi volimo životinje. Ko voli životinje, voli i ljude. Tako je. Prava beseda na pravom mjestu. Jest, širom svijeta, kogod nas poznaje, podržavamo i mi ostali narod kogod se bavi ovim sportom. A da vidimo šta kaže Merjem za ovaj rođendan mami. Pa čestitam rođendan i mami i Džani. I Džani. Jest. A najviše svom? Pa... Zahvalica tvom babi, pa tako, evo i mi ga pozdravljamo, zahvaljujemo se na ovom poklonu, na ovoj torti koju je poslao svojoj voljenoj supruzi i želimo ti puno još sreće, zdravlja, biričeta u ovom domu sa svojim suprugom, sa svojom djecom, a i tebi. Hvala puno. Hvala i vama.